بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. Rääkisime eelmises tunnis teisest põhialusest, milleks oli islami teadmine koos selle tõenditega. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. Kolmandaks põhialuseks on prohveti sallallahu alaihi wasallam tundmine. لابد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا منها. On teatud asjad, mida me prohveti sallallahu alaihi wasallam kohta peaksime teadma. الاسم Tema nimi محمد Muhammad, ابن عبد الله Abdallahi poeg, ابن عبد المطلب Abdul Muttalibi poeg, ابن هاشم Hashimi poeg وهاشم من قريش ja Hashim on Quraishi hõimust وقريش من العرب ja Quraishi hõim on araablaste hulgast. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Ja araablased on Ismaili ja siis omakorda Abrahami järeltulijad. له من العمر 63 عاما. 63. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam elas 63 aastaseks. 40 قبل النبوة 40 aastat sellest oli enne ilmutuse saamist و23 نبيا ورسولا. ja 23 aastat oli oma elust ta siis prohvet ja sõnumitooja. هو نبي ورسول. Ta on nii prohvet kui ka sõnumitooja. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Esimene asi, mis Koraanist ilmutati prohvet Muhammadile, oli loe Jumala nimel, kes lõi. نعم. بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس. Ta saadeti nii inimkonnale kui ka džinnide hulka. فالنبي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. Eelnevalt prohvetid saadeti kõik mingi kindla rahva juurde, aga prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saadeti kogu inimkonnale. فلا بد على اليهود والنصارى الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا بهذا. Seetõttu peavad ka kristlased ja juudid peaksid võtma vastu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam usu, sest nii Mooses kui ka Jeesus käskisid seda. فالمؤمن حقا بعيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. Sest see, kes tõeliselt usub Jeesuse prohvetlusse, siis ta usub ka Muhammadisse kui prohvetisse. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا يقرب إلى الله إلا وأمر به ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam andis kogu selle usu edasi täielikult ja ta ei jätnud õpetamata ühtegi asja, mis inimest Jumalale lähemale võib viia, ja samuti ta ei jätnud õpetamata neid keelatuid asju, mis inimest Jumalast kaugemale viivad. نعم. من نعم الله علينا أن هذا الدين كمل الحمد لله لا يستطيع أحد أن يبتدع يضيف في هذا الدين شيئا. Ja see on Jumala õnnistus, et see usk on täielik, et keegi ei saa sellele usule midagi juurde lisada. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعو؟ لابد نعرف إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. Kuid mille juurde kutsub prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Me peame teadma neid asju, mille juurde tema kutsus, et me teaksime, mille juurde teisi inimesi kutsuda. يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. Kõigepealt kutsus Jumala ainsuse juurde ja hoiatab Jumalale partnerite kaaslaste omistamise eest. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص في أمرين. Tema see da'wa, Jumala juurde kutsumine, selle võib kokku võtta kahe punktiga. في الأول الإحسان في عبادة الله يعني نعبد الله ولا نعبد غير الله. Kõigepealt see hästi Jumala teenimine, et teenime ainult Jumalat ja ei teeni kedagi, ei kummarda kedagi teist. نعم. ثم الإحسان إلى عباد الله يعني كيف نتعامل مع الناس بهذا الخلق العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. Ja headus inimeste Jumala sulaste suhtes, et me käiksime läbi nendega niimoodi, nagu seda tegi prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oma karakteri, hea karakteriga. ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. Ta sündis Mekkas. وهاجر إلى المدينة. Ja emigreerus Medinasse. نعم. وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. Ja suri Medinas.
فرضت عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة ب3 سنين، فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة ب3 سنين قبل أن يهاجر إلى المدينة. نعم. ja بعد البعثة ب10 سنين. pärast ilmutuse saamist 10 aastat ja 3 aastat enne Medinasse emigreerumist tehti kohustuslikuks 5 palvust. نعم. فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة بنفسه. Ja Jumal ise oli see, kes selle palve kohustuslikuks tegi. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. Siis kui prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tõsteti 7. taevasse. نعم. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت بقية شرائع الإسلام. Ja peale seda, kui ta Medinasse migreerus, siis tehti pärast seda, tegi Jumal kohustuslikuks ka teised asjad istumis. نعم. يدعو عليه الصلاة والسلام إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها. Ta kutsus parima karakteri ja parimate isikuomaduste juurde ja keelas või hoiatas nende halbade isikuomaduste. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الخلق. Ta oli püüdlik selles, et kogu looduni jõuaks islam. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار بحسن الخلق. Ja ta käitus ka mittemoslemitega lähtudes heast karakterist. نعم. كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الولد منذ الصغر يلقن ويعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Esimestel moslemitel, õiglastel moslemitel, nendel põlvkondadel oli kombeks lastele õpetada juba varakult prohvet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam elulugu, et ka nende lapsed lähtuksid selle prohveti juhatusest. نعم. إذن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. See, kes armastab prohvetit, peab ka järgima tema juhatust. نعم. بعد هذا انتهى هذا الآن الأصل الثالث. نعم. من الأصول الثلاثة. Sellega lõppes siis see 3. punkt islami põhialustest. والله أعلم.